kandi abakazi ku rwo mu district ya Kiruhura bashabirwa kwatiranaho kandi bakabasa kutandikaho za Sacco n'ekigendererwa ecyo kubasa kweyamba ombwire wo misho bo bari kushashirirana za school fees ahamwe no kuyambanaho ebindi bintu. I'm privileged to meet you all. I take this great opportunity to welcome our guest of honor, Honorable Jovanice Rwenduru, and our dear dignified guests who have taken it through here. Ebi bigambirwe Honorable Jovanice Rwenduru uryo mukazi umunyishengero ahabwa district ya Kiruhura ubwabire natongozaho Sacco y'abakazi yegombore yakayanja omwishaze rya Nyabusozi mu district ya Kiruhura cyo kubanzeze ni Sacco zinatandikiro mu magombora bona rizoba na nintongoza Sacco yakayanja ekintu hamza nk'abakazi Sacco zikayitandika kuyamba umukazi wa hansi. Jovanice ayorekere ko abakazi binji nabakira kutunga ubuzubu omukushashore bishari by'abana babo eby'amashomero ogisiraho no kuzomuriza kafuna ekigendererwa cya Sacco zezo kuzitako kwenda ngo mbwiro butarabeta kubasa kumurira abana betu tugali cyo Sacco zezo tuyihe yakasente kumurira abana rero twetware dushashore mpora aha mukorano gugumwe Jovanice ayahanangiriza abakazi bona abaru kwinjira abana babo babici bacero bato kandi yayongera yagira ngo orakwatwe naija gukorwaho nkeberagiro okubirukuragira mureke kwinjira abana habo kubana mba mwamwitira ficha kandi cyagiye kinshikama naho mukayanja bakiriza munonga ko kubano hingira umwana we no bawayeferezi wo wenka mbwe ninjijumirira nko mwebembezi niyo kurutarashomire ku rutare member wa parliament we ninshaba bakwingira abana bato mu kireke cyo mugashomonika ubwo no wegombora nashobora kugira ngo no muze mubi abazire okubasa kubano barugayo bakahingira abana babo babici kandi bacero bato kandi ubwo nayongera gira ngo we nabe byo kwerinda behire gukora cyone cyo kubasika okugira ngo we no rabe yakwasurwe arukwejumbira mu cikorwa ecyo kwinjira umwana wo mu cyacero muto naija kutebwa nyuma y'imitehimbwa kandi akorwe ngo kucyo kubasika yonko wegomborera ninchena kandi nkwatanise na CD yo nyina butwabe twakwasire okoko mu rukogo muntaraze gambaraho mu mikoro konka bone bemanya mbwe nimbeshengereza abana mbareke bakure nabo babecweremu bine kubana becwera bine dumwesije ogonoro kururo buciko bw'abakazi aha district ya Kiruhura ashaberebera umukazi wena okubasa kuba nafayo akeyamba obwatakatandikire kubuza ebe government eba yambere nibagira ngo government yeza kuyamba notekwa kuboyetekatekere eje ibakweta PDM bayibatayiro mwaka gumu mbwene muzeyi wa kazi president weito mukundwa yatwongeraho mwaka gundi hatu no semyaka ebiri oteine magawago wateiremo omukorogu gubire gutebekanisiebwe omukazi umunyishengero ahabwa district ya Kiruhura Honorable Jovanice Rwenduru kandi gubire ayishomere ryakayanja primary school kandi gubire gugenderire okutongozaho Sacco y'abakazi ahabwe gomborere yakayanja Gashakwa Job Kato